tabarka y'emyana wito mukahumura ko tukiri mu programme ya sisimuka kandi kenko na yiti abutosha burwa kashatu tuba twine umuhumuriza, and this time round twine omuchara Charity ashabahebwa guno mushomesa kandi omuhumuriza mbwena kasheshaka yatwomera ntanda ntwenda ngutuganira hakikwatirana na okugenda nahabaho kweyongera ko koresa ebitokoza bwonko omuminyeto njewe nabo jangwe bire nyinji mbwene nekorereryo what went wrong. So akasheshaka kamenye nango gumenitwe aha program ya sisimuka tubase kureba aho kwata tingwa ndakuriya kire akwanyo nangumira mwene kamho mucaye yanjure nabwanyu batandikire twakwatira our teacher and our counselor bari mndongo mutebe kanisa nasima ruhanga bwa chance ndijo ku Jom Studios za Radio West amazina ndi ashabahebwa Charity ngiyo mushomesa akazi ngiyo muzire nkunda iminyeto kuko ngo banimbagambira n'abantu bo nawo kuba iminyeto niyo turije ku regeneratingiramo nibo bashomesa abanyensi abarije kwa bari mu studios nyenshi akari muturazara rwo bwa kabiri so nibo bakwise nibo turinze ngo bije bakwate kwiri tukwisire so nashimerwa kwija kuganira nitwe ahanshonga yahabwenki ebitokoza bwongo biriyo ndibukanya ominyeto tokoza bwonko byo niki ebitokoza bwongo ni umurujungu bazeta substances ninga bibazi chemicals ebyabantu bakoresa bikakwata bakatokoza bwongo bwabo bakakwata bwonko bwabo aze ibintu byizira umuforms zitakushana yego bikabitakushana bazire ibintu kucimanya ebimwe abana mbabyesiga nkaha akisya hwati atiko katambira kazomgongo kakorogwako otyo kuko kureba bagamba passive and active smoking yes ati nabyo hari passive never active umwana akisya ninga ebimwe babyetera nke bikatu wakokera leve zindi bitaho umunanka bikombongo binanombere byona bicankara byo mbitere babyete bitokoza bwongo ko kandi bendera bitokoreze no mubiri yego then ebindi nibabirya direct ibindi babinywa nkamarwana niba kweta ngo cocktail no mixing bazi ba mixing bakora cocktail mbweni ye cyo kunywa hata bacinywa yumura kwise soda kumbe ni cocktail ine binde bigizireki ibirimu abandi akandi bakata hansi yo rim kanka kajuma to kakareba nkato shanga nkino bundi ni ingamba kamertinga hata kagenda kakorogwako ni byinji munonga harene kizire ngo mbaketa e-cigarette ngokora twine e-learning twine imikutumbwe twine ebya karamagezi no ba supplied from the source dushanga hori hati nabyo abana bari babya accessing mu international schools twahurire mu issues umwana ni e-cigarette kari nko kantu ko takarebo kacenga kuko banyina kantu kari nko kuri twine writers so we nakimata kuri ya cooperating electronically ke producing a vapor atoshanga twina bari mu twajisya inga bwanka kuzire then nyo wari hihi ni kananka mwena basapurayinga exactly hati they are different forms kandi ziri promoted by different people abana bamwe muri yabo abashomesa ushango tachimanya kwamba zire tomu za perfume ayagura kantu ka deodorant ayihamwa ajata ateka mu byo bitokoza bwongo ebindi bari mbabitekera mu byo kurya scanner ayimukira abana bitu ebindi biryo mu byo kunywa ebyo bimwe bitwa advertisinga NBS ringa hi ubundo shango nitwa abantu bakuru ntubukoresa reminyeto no mana ine za stage types hariho young youth hariho nemukuru ushanga ngo bamanya ngo enhancing performance umwana yakanywa tara naza kushoma mpaka abyamisha munana garaka taragujegera kwa school schedule ni demanding ngo agumari ya weki abashiminyeto mito emanya babaje biri involved mu bintu bya sex bine ba girlfriends yanaza kutaya ya amanya nkwara akanywe girlfriend naza kusima imirimo yaramukorere hatokwe ntwija kushikayo we nabano reba bari bikaba bihahariye byo kubasa kubana washoboreraho unyo nimbasa kumanya ho injaga niyo kumangu ke kitokoza bwongo hate bindi hakaba harumubiya kabije byo kwasa kutugambira arumwenjaga ninga shenjayi arheiba kweta ngo nuwidi otyo ngo bageta kuba ekitabi bageta kuba arho flavored cigarettes nebere mwetabe nayo na nibindi bibazi arumwe kweta aviation fuel jet ngo bamwe banyona na amajuta genyonyi gambira bazire no bareba abana babo bababyina abamwe banywa amajuta genyonyi to kuba umuzire no gamanyo gakusha
so nikimanyisa ngu tureba abana bite bini kandi nibabyihankaye petroli ngo nayo umwe nebasa gukora nk'ekitokoza bwongo ni mani mbaraba street kids babiti ebgamu babine ebgamu nabyo ndiranyiza mbabyeta glue nacyo nikiba kinemu nko kureba nkazi kuchuwinga mbazi flavoring na fruit so instead nibaziteka mki nibatezitekamu ebitokoza bwongo ariho eba kurya orale arimwe amarwa ariho na no pills bakora Yesu ubujuma bakurya ariho waraje ya science abana nabone bagimanya urana nabantu bakuru into tugimangu ni science nabana bitu nibagimanya ko tugikoromka ushangana baba bagine then nanagambira e-cigarette yabana bakoresa nayo yandi betere bikatubi nabyo ninjangu mbabyiwa produced by abakunanga ko empiturizo nagiyanka imasa ngunisha n'ikikatu cyayo so bina bakuproducinga ari bakweta vaping bageta vaping na uniform yo kurya enjaga ejo naye kanyuru mu international schools then nanamirungi nabwo ninjangu abazira bagotogwejejera baye nagarya arahurira akora transnight iratwaturira ngo aba bakuvuga long routes ngo nugo bakoresore yihamwe akasati ayo iwe inembo wayine cyoya so ati nabana bitu wareba yagira abnormal energy nabwe ogumeno yebuza aha twagambe cyo cyandetero kuteka hasayini yakubasa kunyoreka mutabana wanje ninga maharanje ngo abasa kuba yabireka addicted manye ngo ariyo nabukoresa ndandikiraho we bare muno sayini zo abazireka tu watching out mwene turebe sayini zezi enjaga netukuza misho na nibitokoza bwonge byingi umwana yatanga kutukuranka misho akubihango nubwo yagira ki yasimuka so atandika kugambe bitakwatirine ninga ureba za wayanziteruka ibyagamba ati bikwatirine ninga instructions atandika kuziviolatinga wa muryango akorecho reba nanda kukiza mani yagira mani gatarga burijo yaruzinga interest atakikunda nkebyo no kurya rero atakwenda nkakurya yabe nakunda kurya ninga rero atakenda kushoma yabe nakunda kushoma atandika kugambe bigambo na bya sayinizi byabo bakoresa ureba nakorese sayinizi bye kiyaye uko iba ko bakoresa umwana agira mood swings nasheka nkabusha uri yasheka nkabusha ninga tutandishanje kora za sayinizi ro mwana nakora risk attempts ayiruganga hamwe kitinga kuri yo higuru we nana rero step emwe aha nantuka ngo amaguru gagira ki gahende ko mundo jango accident kumbe ubwongo bwe bwa butati we nakora za risk decisions yabo kuba ubwongo nibabucurikiri batera sama manya tarezi bakweta uppers na downers ngezo za drugs hati downers nagirya zisirowingo ubwongo kuko kuri amarwa uri umuntu nareba yakankarwiji we nareba ngo ninko muryango ubwongo busirowinga gukora then uppers nabahayi icyo kurira ngo nanda ngo abe hayi ati imwe no muretera yaba atwe oshanga yagira that extra energy aho tkurambatere ebikonde bidongo exactly atoreba mu class atandika kugwa obutachi nabantu nowe na koko bashanga kwa ibako baba noshanga business that syndrome baba abachafu neri no tarigeza oshanga naruguma kamarungi konko wamureba tine kikoreka ngo nagira ki mwayine nabaziri so ni byingi arimo okubura memory atandika kwebwa yebwa cyangwa kwa cyatanga kwa affectinga ubwongo abamwe baje nyindo frequent nose bleeding umwa ashara weight urempare zatandika kumaragara yatandika kugikwatara aha ningo bunda gomoka abnormally habazire murebe yo muri abana banyahibagwire watching out abagezi signs manyengu umwana kwa atandike kuzoreka chanti beskezo wozine ziri kumara zigambe zuho yabo ko nto turaba kwasize speech twatwagigambireho atandika kuhebebera umwana yabe nagamba je atandika kuhebebera ninga atandike mwe kugushukana then atandika kugira emicwe yo kweshereka ureba we naija nashuka cyayi naza kuhero mchinje takwenda umureba misho otinkati eye contact no muzire nabatakijukwa mujyo tijanu atandika ko yerera ngo tamureba amisha kuba naba suspicious munoza kumureba ngo agizere ki ngo yamusinza ninga utareba ko ari so yeto mwana muganire face to face for long hours hato nugubora amanyengu nahebebera nugukora amisho ngo gatukura otherwise imwe ari kujya tunyona shashura fizi nagenda noija kubona n'umwana ahabo ko banyensya
ogogo mwana no warije kweterwa kwenyine. So to watching out for these and many more signs, change yo nera areba umwana ogezeho gikura teromanye neretwa ki special umbana babusho ngamwe batutuka no kututuka umuntu wena nibye binakasha energy na tutuka we ahagati yenjura nora nayi hamwe akasato joto cyo cyanjye kikuzire hati ningoreba yakiriza nk'imitumba ati bujya utomoje wanje no mango ya maningire app utinakirize bitumba energy ejo ubanzo yibuze nagihanka yubu abona muto ukakiriza wende atagwenchi we nakirize ncho amtu yemeza ashatu so ubanzo yibuze cyane twaki utaka celebrating muzazire cyo cyanje siyaboko wari umuntu nakirizenya na yento yona cyaje bayisanga something is wrong automatically abo kubagamana ngabagayo gaho bwana hati adachika munana ezari ngo mushayiti ya kabiri twine umuhumuriza charity yashabahebwa umushomesa kandi akine hihi nabana nwari munatwara umucweke cyo kubasa kumanya aha bwenchi ebitokoza bwonko yizirene bukanya umbana bitu ominyeto abojo na nabishji ebyo takaza kubireba kabirebera abojo bonka na nabishji bakuraterize mbene hataho tubeneho twashuma henyine enshonge yakubasa kwaneretera byakanya nzirengo availability yabyo niyo mpango nzirengo abazire nite twubatuka tukajango murembe nugwogo mjene mze kubironda what goes wrong boko tinkajango right umutari mu right name warayi aza twagizire ngo twarebere ngo nyine kintu kinkwenda kugamba ebitokoza byongo nibiretwa factors nyingi munonga yes konka ninyenda focus yanjye kugiteka aha government otyo na nabaziri nisha twinjira mirunje mbabariyo okay aha party y'abaziri aha ngo kuba ninyenda kusima president with Museveni nyoni ndi setting yishomero na government kubahereze kupasinga kiragiro cyo kugira ngo kisiyaga kikwikiriza bwa omwihanga tukasitikinga to our culture byatworobe arakwatwe nechome mazima nechome hati na nabantu tina kwenda chome nito konfosinga kuri hato kucirwanisa nka mu mashomero amajwo shomero kitwanguhirana no mu zindi communities yes mbwenu wawagambira accessibility easy access to these drugs yes ibora rebere hweduka ngo umuntu baguza ebitokoza bongo and that is my question ati umuzire weza bakabe kutuma orgaho ugira wakigura nimba manyeshe to kwamanya hati byo nibyiziro wabakigambireho nibyiziro mbyo kurya by'abana bakunda tabakabito mu chicken na KFC akamba mayanga abazire no bakuzayo batargetinga vulnerable groups nkeminyeto byo nora bonore abakiriyo mbakora they are easily influenced ngaba byo tugende tuterenka siteswe dakikezo mbabagenzire so bari mbatargetinga abo mbabiteko bakunda haza ekikubugeza kuba wasi nano mbwana sare biliyoni bizayo umujya w'abato ba primary ngo bukunda cookies na sweets so bariyo ndo babitandikire kugira ngo umwana yaza kukura kwika ahiguru abari addicted atakibirika abe yamanyirire hati easy access abazire abamwa agamwa maka abwo ndyo mushomesa ngani ndgo umusoso mu community nyuma yes umuhingire njaga ngo neye kuyaguragurira enkoko ngo netambire enkoko n'empunu hati wo mwana watu yahendera ryempunu kwenyine umujo we myaka 14 yatandika kujigezaho akagenda gira hizo bakagenda nako mukanwa how will you get to know ninyenda twahure ebintu noja ku rempunu zikanye oriso oherezo mwana fizi yaza kuheze cyaka nabatakine gongo bwo kugira ki abatacero zaterukireka so na ninyenda ngo tumanye ngo abana bine access to these things omukomu fridge harimwa amarwa daddy aresere Guinness yeye neberho mami akareta eria so abana mbakireba ngo kunywa amarwa kirinomo no bunda garinganire ntbatwine chipempango ni so ati tutakarebera government nito umuko ahituri turiyo ntwereza abana access to these drinks kandi mbara turiyo ntubukoresa turi muntu babera rero models babi abo kuba daddy nasinda ashkwara asinda yaba ronanye nkaba hayi ikozi hapo tegwa so easy access kwaheza kuyo ababana tubakayiba kuba manufacturingira tubakudictating anice kiturahingo muka kubakudictating ekira biki byo fridges zitu so it is our fault as parents and the government aho kugira ngo abana nababya accessing government rije tuyambe kuko kutiyambo bintu but finding jira utu nebergahi etujere under that core
nibirgankahi abana nibabyihankahi nibitaha bito mu ihanga cyakubakira ngo nibirgahera birabona urabaje ngo yo mu international schools mazimagara hange ibyo nibirgahera kwa piruzi tinkwamya ngo twina bakoze piruzi zo kutokoza ubungu nko mu Uganda so eze mwe nibirgahero so government ete hwekirajiro kandi tuchemforcing ekitakwata aho kandi tugenda binaka byakawunyemu ngo ya na drive ya navuga sinziri hata bamutwara umukoti konka eje bare igwire shamunana zecuro iyo habwenshi mwagereka mukatwara ubwo musinzo wasindiramo hata kwani ya mutempo ushanga twa addressinga wakuro ukuza kutema muto guteme ikitaji gwanga gumana kugira ki nugujina so turonda bako bituhereza tukake turondena nabako bikoresa abo kuba tine kintu kitkurwanisa kikarima tuchiteke ho mutima tuja kuchihaho so ngo no muringo gumwe easy access to drugs ogwa kabiri peer pressure okuresa nibaje company negera ki resetup tinkwamya ngo hari umuntu akuza kuresa ngo ayinejara ngo ninga ngo yagiriruhu it is always out of company mwesh company yari setup abakuru abo n'abakuru bine company zabo kasha abana bato so peer influence bagende ndoha binirye bisigara byabo bihango icyakoreba nka pafu dadi yabe na resa chikwingana vugu mukono hato shanga nabo mbari yangu itizukuru kuresa chechi waita kuba kuba ushanga chango timo kuba cha brown so abana bareba ngo umuntu akine na looking cool so na wayenda ngo arese akikomsa umbandi bamurebe ngo nawe yabaserebe sasa ko wachigama ngo looking cool na nuko bakubamba tugera abanyantu bayikomba twaye ati you look cool ino bino bwa signs bwabo bakora ureba ngo nawe yagira mu kintu cyo na nyine na looking cool peer pressure peer pressure inshunge ndijo no kuburemeremo unemployment among the youths bahendera baba board abojo bato bari frustrated and I don't mind ninyenda kwebaza tingumanya government ko kukikora kugira ngo abacara bato na nabishiki bine bwa projects bakora ushanga bomba koro bujega bayetabira bine ngai barambakora amakara gokoro shenyente konga bojo twine hitukubareba ngo hina ibeteranire mbakora amatafari kugaguza tibine mw'umuntu barunda na so bari unemployed bahendera bari frustrated nco kurebera nano bwa kizerezi bukanyura mu bojo singo mu bishiki so naco nkibaretera kwejumbe muri ibyo bintu bibi ngo mayinde tine cyera umune kora stane yo ntakwijaka stane aho ntakutekamo office na headquarters ndijo nshonga ni family issues umhari domestic violence kigambeho umwana yasiga mami na dad barwana nanda ngo umwebe bikatamakare hari mu broken families dad tayine mami ari narbize hamurumo to kumanya abana cyo bakora atayendera nabo gaps parentinga abana babara follow up babara na support na counseling because we are very busy, we are not available ourselves to yon twerya na mami wenyine na yetagenja gabo kuba the world is going crazy, relationships ziremera bazire nabone benda help already harimo nabagubo nyine bakubikoresa bazire by the way so ati chitetera nabana ngo shati aho enemy bizarwana ubunyansi bwo kuzambara mental health challenges nka depression twatwakigambere hwaho ne bantandikere anxiety izo depression hato mwana gerondera self medicating omushisha kwashoberwa agira ki abantu we yajeje miraresa yankore mbajya ngo omushisha kwashoberwa aresa we nato kushoberwa kurugiro mbashija n'abakazi kwaza no mbana hati no mwana kwashoberwa aresa haza hati azachitokoza bwongwa yebwa sheka bushadera hati wahuriraho ashemerirwe that temporary happiness kashima kwa kubaryo munomo agire bizuba biteka ceza kuba hayi ayebwa reba nk'emiti gwaba agenda nagurike emiti nagurike bizimbi atahurira yaba okay so icyo nkimwanshongeze kuretera imyito nejumbira umbito kuryo mbite kubitokoza bwongo ikindi imyito teri yawe lack of awareness long term ningashi akabi akahangu akakwija kakarugum kutokoza ubwongo nibagumamba chikora out of fun and peer influence atakumanya ngunyensya arunka story indi ni following ayo mshija wakabari watanche hato mkono gufire barukwetere bikatwa katandika atakumanya yashanga tachabireka hato mkono gujizireki guruhire ahakuza kugera mu rehabilitation he is missing his arm so abana tabarya aware karicura mu ninshabangu abakora karicura mu baheza kutuyamba bakata muko kuba sensitizing ari mu sex education ari mu za education zebindi bintu bakateka mu education ya drugs kugira ngo abana babe aware bamanye cyakwasa kurga munyense kugira ngo akitambire hati
atukogwa no yeje sabi cyo kaje wayejumbira umushambana hati nyensi har hechi yego ushangana karicura mujyazamo hato mwana no buyako yanahurumbiru gukumbanja kireka so nabana baba aweya nabazire kare aha meetings z'abazire tuketa abo kubegesa tukakikora deliberate tari umuzira kwenda umwana wangu afe tari umwana kwenda ngo agere ki ngo nawe afe mbabikoro butamanya na no barde naive bakiri garibo kungati no mwana kwenda ngo aje kure ashanga ari ngaba bakushanga bakurya kuba kungana atandika mpora yeshanga yagira ki yagira mu kitimba cy'umukwasakirwe umusigaze okay turiyo tureba ukine bindi ngabe ni nkunda ngo bimare yo mazima ati mbikiriza ngo ko kubargira ikitokoza bwo ngo ba confident aho this false yemerera aha kugira ngo tuyent promoting ngana kigambira abagano buri outspoken abashija aba outspoken twine darose ngo ine waka ato mwoshaki bananda kugenda ku contacting mu cya these old youth sabatanche relationships ajya tkamunywere ki kuba imwiheho ki enshoni na namushije muka oshanga najya ati umukazi wanjye kamunywere are tukapurire ngo wano ngo boti be confident pa performing je bamukitanda bankahi abana bitu nibapurire ngo wari umusinzi yagambire kigambo ngo manye just yanywa amarwa garaga kunywera confidence ya tini aza kugira ndo mbitokoza ki gungu yeti twine introverts abatakutekwa ku expressing in the same way others do media erione tusisira abana na nachi social media umuntu na posing ine nakuba no bwata kugiresa hati al celebrity nkiwe sister Charity tugambe nka waposing ngo ine kuba umungaro nikitugumira kugambira abishiki abakureba ngukuba is wrong because I'm already there and I have it I take it nanye as a teacher ine followers na taking ngechishani nyine kuba ngarukinga kuru ngata mukechikofira nimba nagwisi hanga social media influence ene presenting ebyo bintu nkebiri kuru nkebiri nomo nkebiri harmless tuba kuchireta nko kuchiri bakoreka nko wakoba aguya hanze ibishami katako bireba babiri so abana bajangwa abana tuba following bakuru bwingi bafollowing bagira ki ebareba ekiro na kirajurana nakigambireho kitakonforcinga drug dealers kugira ngo babahige abantu bihakashoro ni government mazine tuyambe ahabo kuba abana bitu baheza kurya bisiya baheza kurya itokoza bwongo ntujja kuba tachi bakwasa nyensya umushomesa naje kurga nyensya mwishongozi narga ikano buraba bijya maraka gafa sister Charity ndijo nsako mwihahi ubworo n'ikindi kintu ekikuretera abantu bayijumbira ekibeta poverty exactly ahabo kuba no shaba mwemba bishobora bigihamwe sente so shanga bakupromoting abona bazire abona bona n'ibinyeto kashe ari kukireto mwishomero no manyata kuchumha for free obwa cookies obumwe abana nibije babamanye especially in boys schools boys make a lot of money from these drugs omwana mutayi wabo aha so ati haro kali chazes ikindi point ndijo kali chazes zimwe no shanga zikikozere nomo kurye bitokoza bwongo twajyangwe mwendo babinywanka marwa oshanga umuka economic activity no kuteka tonto so akana kemyaka 3 katanu kareba tonto shanga icyo kunywa kitu muzasire kore se kinenturire hariho nkazi nenshija no mwojo ubujozi bw'umwana yatire ngo bakamujyango igi nenshije nturire mukuyaza kwimuka yare yemerera nkabati hachikami atone ubwo that traditional drink yatanga kuchikamye namba jangu ngo bwatera sama aha exactly so culture practices ezimwe ezikubyikiriza nazo contributing aho inadequate mental health services government tuyambe umunyeto kuba tubine special abamwe bajye mwishomero amashomero tugine ba cancer experienced people handling issues zaki za drug abuse ito kutwe twamukwata nduza kugira ngo wahendekera namba this and this mu mashomero hatubahe bamubinga atwarwa umuzire konka yamutwara yamutanka yamutahi aba bana bashime kubana bambabanza baba identifyinga ba counselors baba yambere mu bashomero akwa ko mu community not solving ekizo so not necessarily only teachers to be at school no baronena nabandi service providers we are already overwhelmed I know by the numbers curriculum ninsi antwetaga kwato mwana mukono kwandika we have a lot on our plate kandi ikindi we are not trained amply to trained je kugira ngo tudiringe na issues advanced yes konka hari experts so government ya posting ko posting abashaho eka posting ababasa buri shomere ka chitom process on plan rekagira cancer wechi
then omwana ubarakwate yaba ya recommending ngo bamu rehabilitate ngira ishomero akagumamo unless and okusingo kugira ngo kuturamukwate tugire ki tumubinge ahabo kubishomero ninkirwaro itono ishomero community ne twabana ngo tuba transforming tubateke mu skills then tubato mu community bayande community konka hatkora kwate kizubuka kiyo mu ishomero ukakitambuka mu community natogwa kakarho wakihaho so that abarare mu ishomero batakargo mu ishomero mbazomuka bargo mu ishomero nibazamarago yabo yemitwe bashange experts bagire ki baba rehabilitating nico kurebera eminyeto na no mucyaro hateriyo bakugiye no bashangore cyana cy'umuntu urabuzima ngo kikabirya cyabyiguta bariyo ha streets batambura so tubatereho adequate centers n'amashomero gabone counselors support tuba making aware bamanye dangers na nachigambe education system ereke kuteka pressure twebaza new curriculum kugira ngo umwana ateke kuyo first grade BCM gumere then baze kugiye bitokodiza bwongo kushomesha 12 ahasha 12. Okay, omchara Charity ashabahebwa counselor otwine ahashongeje gukorera handikira screen yawe ekiresere bitokoza bwonko byayeyongera omenyeto kikaba kiriki konko tubiyete bitokoza bwonko no kutokora ko bwonko just ninga haine bizibe kubana bihanantukamu nabyo bitwine kubana tureba tubone tumanye omwana nabasa kwika haryecho yagumza munakorese bitokoza bwonko ahubwo bundo murebere natere kitabe cye bigambirwe konkora wa mutuma mizi yagareta ndo like it's okay hatka turebe ecakubasa kubana kirgo muri ryebyo ebitokoza bwonko ebizibe birukurugamo obwongo niyo engine yo mubiri yes hato mubiri gutine bwongo tugura umubiri tugwine mugasho hatu watokoza bwongo cyamanyisa ngo decisions ziyaza kora umwana kurwo mukasheshe kusiyo mwazi yo kuruga January mpaka December zigizere ki zigwiri tizuri nomo nikimanyisa ngo go mwana wo wenyine tarije kugera ki yaye gasera in future naija ku developing ebirwara gwine effects nyingi nebirwaza endwara zebahaha zebine liver problems zireta endwara zemituma zireta endwara z'obwongo ahitwarebera umwana umwanya go nateka curikire zireta okubura umugasho numana yafa aburo umugasho mwene insagifera busha abure ki yayamba bireta depression and anxiety abamwe mbabakoma habwo ahendera legal implications ahabo kuba umwana umuntu takushobora kargo muhanga tugakwikiza babiri wagira umucometi manya bazire bandi cumanya na nabantu so legal implications tuzu koma kugira ngo bakoma bakwabeiro nikiza permanent ra izina ryawe na nakaricura mu yawe goro bano baza kushobora barareba muri record zawe ukaba wagira umucomeye ukatebwa muki intokoza bwongo Amerika teko batwara abo Juba teko short yes abana nubahindira bagwire ariko story ka uri nka running social media about umwana wo mu experience ukirunje mushomesa kamukwatira umwanya yamuyamba konka umwana tokorizo bwongo no bemba batakucimanya academic performance netikwa kugira ki negumane cyenda ni byinji amagarage ureba ya either yahuruka ninga yaba ubesi abakusinga yo gukora bitukoze bitokoza bwongo no bakwendera bari involved sexual abuse yes bakuhamba bakikuru bahamba n'abanyina kandi ngo ndetse naco tutakigambere so bergamu kuhamba nkurugano mwe bakuyaza sirimu n'indware ngeno n'indwara zo bushambani niho bakwiha okwetamwa ukashanga umwana atakwekunda akarga no mwishomero by the way no bargamu argo mwishomero ushanga ari nuisance acyaro araho kutanga ko mbara abandi bashobora yakutere kitominofa uko ina man gagizere ki yarakurenga so ebitokoza byongo bwine so many disadvantages kandi tibyira advantage neji hati narinye nang tugaruke aha mashomero being teacher abana ebitokoza bwonko nibataha batanabyo mashomero ganyi ndero mbone mutugarukire nyuma ni mu mutugambere kandi njangwa ahwa entrance numukira kubana mu checking obutaka nubukuka hati nihija habaho kicenyine ndero tubone turabana abakoze bitokoza bwonko ebe barya ishomero mbwene amashomero turi challenged
nkuwa kigamba nangwa nto bachekingana n'amasomo cekinga cekinga kari kintu kini idiringa nacho umuntu konka twagambire ngo abana bari smart nabo tubara bashima nana mangu kitokoza gongo mushomo tukugira ki kikwete kikwenda mu bujurizo butwabonere mbabire tabisherekere twatware to kumanya umushomesa umwana nakwijana kuki toramanya tegera umwenjaga gitegezere ki gitegera tera umwenjaga so hate cyo kiza out of our control twine koma ko kuzicebera kandi turagiye ngo mutarete byo kurya abo kubara tubona ngo mbabinebira umwenjaga hina bako abinebira ibyo abana abantu babireta twagambire deodorant akajifundura ayihamu deodorant yonyine ashukamuki ashkamwenja ka deodorant ayija inakacumu arimo bucumu buturemba gamba nabwe abazire bitu n'umuhorora producing za inki nazo simeringira class yona so twena tubonaho share hata ko mushomesa nabasuta kamanya teji ni bike ya ping ya yenjaga ninge tari yenjaga kigarikira government ebintu bitukurya NBSC iyo ne bya proving eta kugira ngo baturetere kukize Satan type ninge cyo kunyoke Satan type kandi bagengukirije na nyine kuko washigamba kuki umwana yajigura mu supermarket kunga ko bagiryo guyashara hati to government yetatu ya mbere ito tine turamanya nabazire tuyamba bo kuba twantugure bintu abana tubagurure tukubatwara aha ekindi utakaresire mwana yibo mu checking bani wagura ubucumu ako yibo turagure then utakaresire mwana ako twa bakize ishumo kucyo rw'igitine kibakurugaho twe nabazire tube responsible twarero ngaro parenting gaps hato umuziro umwe arkearesi umwana wona leta njaga spoiling the whole school biburne jangu ngwe kitumisa kicenki nkitumbise ngano yona ushangari n'umwana nkomwe ukaretera abana bwa biscuit ninga bwa sweet distributing umudo mushanga abana bona barahaye bakusheka bushaninga domeje uri inka petrol retse barakora aha umashomero so hati abazire taking umuzire abazire specially nitwe tukuza kuwatching out for these signs na nakugize ngo mushomesa nabaso butabona bwire bwo kureba mu mishoga buri mwana akajya togwa mishoga agira ki konko kwarataho mukojo tamisho ganshobera deno kukoregane n'abashomesa then ibi byo kunywa tubitubye umuzire ikintu cyo takucenga umwana tishaka kujya tinyoni nyenda hinenge biba ku demanding atinyoni nyenda Satan thing yebuza ngo cyayo nakiremereraho ki then obuhereze ibyo confirming niyo byo kolisi ukamanya ngo biri harmless as ubwo turinzire government ngo gire ki yakora abarabankashi yabe tari mpinduka twaza kugira ki twaza kwinara aha bwo kuba among other things washanga ngo twa hati yo nyendo imagining parliament ya 20 nka 45 mu kabantu bona barahayi batire kijaga bona niba neshaki kandi hatu watandikire kubagirayo nka staff yishomero kananka kushanga bona bashomesa batirenjaga barahayi niba neshaki okuvugwa nko umuntu akwiharika nko mu global ninga shirita usi ninga bases kututwara ukashanga uri no vuga umuntu arahayi azoshika arahayi narga kuriya narahayi narga kun so no kuraba naho no kusomera icyo tukirebera aha basis ukajyo tunyo wanje birije aha kuba umwana wananka kare na abusing a drug wawo mu controlling oyine kuba concerned naryo ri aha kuba mwana wawe tarashure munyanya nayenda kushoborege kakaza kushera umundijo so uwo ta yamba yokabunama uryo wa government ningo ryo mushomesa nkanyo kajote kitenda kigambe kote kitenda gireki muharawo naje kumurete nkahi nkamuramu wa ushange ni wakashwerwa manjaga so ira abana bakaba bajyangwa abana nabakuzubwa echaro tuzente kura twajya nko kutera umwana wananka ngushana bakoma it was community first and yourself second yes abantu bona bakita hariya no gushanga n'umwana w'umuntu ariko bayisherekere bakoresa n'icyo kitabe yesu zo hinga iwora boka store wa musiga nkahi umuka namukoraho abona banywani babarashanga isheme no basubita mukora kwa tutukuza gukora ebikwendo birajuru but take the initiative informing a chairman ba LC1 abantu bo ba stakeholders abakwisa hagumire mu gihe cyo mwatukoreraho mbyarebyo mu identify ngeze nshobe hadakika ashatu nemwe ezani ngo mushayiti yo kubanza abanywana bitwaza kusomuka humuro okugaruka aha tuje kubantu tugaruka turi kwatira n'amasomo ganyu mukura birasumiteje kuri ya screen yawe bituna note ibere note chenda anana otugambere aha bwenche bitokoza bwonko byeyonjiro ko mbana banyu mbana bitu ombana bihanga tumanyera naho kwata basebonanya nabanyabo owawo mutanganazayo tumtanganargayo twabatatangirizaha we shall face the consequences katumure natugaruka
nitwakira ahari King Caesar University ishema shomero ey'omurembe. Ahari King Caesar University nikishomesa kosi ez'omutindo ezirimu Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Laws, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Applied Economics, Bachelor of Computer Forensics and Criminal Investigation, Bachelor of Science in Petroleum Geoscience, Diploma in Global Business n'ezindi nyamwingi. Yanditse hati ahuga po near August shanje ahari Gaba Road Bunga Hill ninga tutierera simu notisha tumwendina nshanje nemwe nkaganishatu abiri na mkaga ninga aha website yitu www.kcu.ac.ug. King Caesar University, ignite the future. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Kwanzura ka wiki akaburyo umwe hato no basakushashura DSTV ya buri wiki hazoshemererwa umbuzano bwo kukunda ahashirinje ku mitano urukushashura rebero mushanju nureba TV aho rukwendera hona DSTV kayawe yebero kushemeza DSTV ne rebererwa Uganda Communications Commission. Samwena Grand Promotions niba kuretera Ankore Culture Festival Season 2 hariya ntunga mu Chamate Stadium ebyo byokwezi 17 ukwa katano 2025 okutaha omutwaro gumwe gwonka kandi VIP mtwarebi ijote rendongo ya Eddie Kenzo, Fix for Micah, Lady Pazo, Winnie Daddy, Meditex Americana, Lady Diana, Megaton, Nabararam Foforo endongo tujikubatiro na misana Bouncing Castles, Eviasuo, Face Painting Savannah, Sakasi Yamawe Ogunomro 17th May Tunga Mochamate Stadium Ankore Culture Carnival Season 2 Muratebia Nevitekanange Nyana Evianywa Mate Evinyire Yana be sponsored na Timu Bakery Aquafina, Pepsi Cola, Kazero Kumbucha, Starbucks, Shemi Products, Highlight Electronics Bell Lager, fresh vibes, Bola enjoyments. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Hallelujah! Here's Reason! This Easter, enjoy more rewards and care from StarTimes! Simply pay monthly subscription for the next bouquet and enjoy an upgrade to the next higher bouquet. For classic and super bouquet customers, subscribe for a month and enjoy 5 days extra. Extra entertaining and educative kids channels. And now it's time to extra new series on Makula TV and Gangs of Manila on the Novella E+. Reality TV dating show Hello Mr. Right Season 2. How old are you? A thrilling title race in StarTimes UPL and La Liga. For more information, please call customer care on Airtel line 0200 117 700 or MTN line 0317 117 700. StarTimes Easter. Care beyond entertainment.
tabaruka y'umwana wito mukahumura ko ntiri cyo butun charity umuhereza wa program ya sisimuka kandi twine counselor ningasho muhumuriza kandi umushomesa rukunda abana mnonga umucyara charity ashabahebwa turi ahanshonga yo kugira ngo ahabwenshi ebitokoza bwonko biriyone bikanya ominyeto yitu ombana butuzire ababutuye nabo kuzo mu mashomero na nabutuye no makagate ngwendo shako no teresimu yawe rukurabira hasi mweji noti ibiro noti mwenda noti ina mwenda niyo contributing ahamura magwitu ogutuye nakasheshaka kandi ogunkumanya ngugure ngo affecting ihanga ryona ahabo kuba tebiro mu kayawe honka kurekana na heru miliyoni byetorora benu tera esumwejo hallo umukuru cyo butunye cyarte ndo present sebo twakwakira nga nacara nano mukuru go mwegesa charity ashabahebwa ayo bari nawe okongera kurugayo kandi akagera mu gihe cy'ambo bw'yatahihanga yego okunambro cyenzo cyo kugarware sebo twakwakira buzima ekintu cyo kwihama ko umuntu icyo cyona nicyo kiretera umuntu wo kubagonda kukwira ubwonko yes konko bwiro bwenge bagazire mutwanteka mu mutwana abana konko shanga no mu kwihama ko umuntu ntabwo muri ngo gutukoramo yes konko zaga government rehabilitation centers government secretary ngo ni nkuru abo ko bano kambe mando kareba bashaziyo kare abantu nkabo kandi ukashanga bakaguma mu society yego nikimanyisa ngo ndaguma bari icyo byo kureberaho namandi batandikiraho abo kuba bakarebera ubumbe kibabuzurwe amuntu bamuranara barabamo arubanyirire konko buno mu cyo cyangukire yego so they are social misfits ndashaka ko biho aho bakagenya nzabatekamo nangwa n'undi bintu bwakubanywire ya ninda kanyuma badamurenga nawe kwakuza kushesha je umusheshesha kesha ngo mwanya ubwetongwire yes ubundi akamanya twaka muca munarinzya yego then abantu abafite ngo bamanya kumbe nabo bakweta go kumanya ndetse bakumanya nacyo tugwira yes so kino mu mindset iyo cyangwa ngo umwe abakuru bateka mu kwaranyu ntakashera ngo nakakontrolinga ko kacije kimuremero shanga bakubaka controlinga kandi icyo cyaza ha mwana atashanga ngo umwana kine cyakubaka controlinga cyane yes then finally sensitization no teka ngo n'abana bo bakompana n'abakuru mu betanda kwegeswa nitwe tije kubirunje kandi noja kushanga ngo sisipire we nagezeho ngo nagororo sisikarirwe aha muherwa byo mushanga kino wayambo ndije yes ngeno twatanye sensitization zo mu bakuru na parliament ekitekeho bate witeka rahamere okonyero kureba ngo bayigesobwa kandi bayigesa abantu bona ubundi ka tafande namugo mushaka kayongera okutunga mani yes beno shanga twina bashaka bingi umujyanga byingi kandi bakongera kwegesa abantu bari munga ugunda murundi ni kwendezo kwesimba sebo kandi cyo ndumutanye simbireho abamemba wa parliament abwarshenye ubundo kagirira kero wayongeserezaho mukama ryo mugozi wetu ntwakira isimu yawe noti ibiro noti mwenda noti ina mwenda tuterere uhaburi hanga tuterere ushobore tuterere sensitizing tuterere utugambira kabe kakwasa kubana katsoboka twakwakira no chendeza aha volume ya TV set yawe ningo jumarra hucumwe tureka kutunga ejo feedback sebo namarunji nakwakira nibanyita Rozi omuri Chamgorani Rozi chendeza volume ya TV set chendeza ho waba tachendereza ha volume ya TV set yawe sebo nyabo agarahanga turuhuruzana
turuhuruzana kandi ntwenda ikitekateko cyawe ukombeka hamwe ihanga kino mchara Charity ashabahebwa ahabwa nche bitokoza bwonko nebukanya ningashibya yongire mnonga ominyeto yitomba na butuzeire esimite ya screen yawe jikoporeho ochendeza volume TV set twakwakira sebo yabare program yabare niwo kuboruho wagambona Darius kugachuze kuri banda Darius twakwakira busima yana ndetse kureta istokoza bwonko byakanya okugira ngo eminyeto nayo bugabe bwingi it is too much no wakoma edatika ninaziro nizinchenderaho ninyenda yondije muntu no twakwakira hello nasima program yawe mukashesheje izo no mutaro bw'cyatse yebare hati aho mukura yargaza muri eshaje yargaza mayaganda shigambe twatirana ni tabazire abazire no shango muzira z'umuntu yona kakano na mukaga wengire kuvuga no mutaro nyakakano ni 5 yes apachira ni runjo matama talk about it akwisero shomboto na resa aina bane bashomere barunda bishobora ngira bafugaza barungi nanyemera naye uzanye ngana yemera umutuma nyenka nagira twona shuma mu mucyara waba yana kore ibintu abana bemba zakora ki ngwenya ni twabazire wawe kuzo mwana yari banorese kitokoza bongo norese ndaga wano ya mirungi umwana uko mirungi najagare kandi naja kutamuna yegerari babazisha kigambeho abazire babakazi gende twarenge mugora abacara nyino magetaruzi na pinda ndio muri cyamugora na tera cyamugora yego buzima umazima abazire tugende twarenge mugora omukazi umuntu no mureba virete omukazi umuntu njoge banabi nyino no mungi konko amazima garanga mushango muketo ayina abantu abatari baburizo ariyo nareta mirungi ari apakira mirungi omukanwa omukazi tumureba ni uryo omukazi ogura watwara mutambura ogura wadutrahanga wanje mukama tudirema abazire impuro busharizo bwo rukugambisa mazimo kacereba nerisho ryawe omukazi tonora omukazi ombiro kabusha toramisho gamuhiruka ariko mukazi omushinja yego oziza kurebora ibintu yamuhinduka yakura oziza kureboreba ebyarukora nazo hano oreba nakureba inzira itakuba hatkora akore nkezo ariko mucyara zira bikibe barungi nona wa cyarto omukazi umwe kamuguza umuntu wanje kamuguza yego namdanto inyambangere zo gambo ukenye yego ntumwe natumusuka ko yina yaka ngofire empare jora nakahara kora rumutwe wawe nagatora namuwa ndaza munywana wanje yegarutse muka tumuganda yabare omukaza kazo yanyanga neshaya yota kunyagura muka mugambe cyintu ngogende nacyo mukama bambere umushana madam Chate na Chate mugenzi wawe yabare mnonga twahurira jahira kariyo mucara amana garu kugambisa nahurira nandango kukaba abo nchitarukuhendera na ibyo byabye bwambo byabahurutiriza bituna n'abarukutureba no basa okwiha mu kimwe cyahamuheru na nebyawe urukuhendera tubase kwenda kubwire gwatwire kwidakikemo bo barumtebekanisa ati nikirungi ko kushanga society na nabantu twina twaba concerned manyikizo twataka kitaka tutamere tutukukirwanisa kandi ageterire ngagira ki gati gufa ubugaba bwana kanusha ababa ba contributinga na nawe inebtekateko bya bitahurira aza nisha bangu abuko bashija numuterana himuri mugume numbigamberera numucijumirira nawo mukazi wananda ku behaving atyo ashwari tuyino bugabe nito bakazi muturje tuyino bugabe na namushisha of course no kujya kuyagamba mukazi konkana nabashisha nabona uko bari yashisha nani nyenda ngo turwanise twatanise hamwe twena buryo mwabe konsandi koko nana kigambire tureke kureba uriyo wabire victim ira uko hurira ngo mwana wananka naryenjaga aryomwe konka kiriyo spreading anka coronavirus twabatakirwanisa the end of it all ni wo mukeya nubwo rabo hunami ni uri bundi ncisha kugira ki kwizera twatwarebere ngo aba bantu ntushitamana bo mu cyaki ntubashweramo so that twenda tucurwanise government ije tuyambe ebye bintu supply yabye cutting short enforcing ekiragiro necendeza bugabe training abashomesa itonoma turantushoma chime kwantu tuba retrained so that but equipping na skills zo kugira ki muziraho twahinda zo kuhandoringa abana ngaba ba drugs then church leaders
icyo kintu cyo nanyenda kwendera naco mazima babo kandi igurira kabatorana cyakiri dazi nyenda kore example ya Reverend Rutaraka umurintungamo bine kigombe cyabo cya nanye kindi member na Reverend Tony then cha anti drug abuse cyareterwa mu cyaki tukachikwatira radios nkezi na TV stations aba bakachikwatira kuriya na government karje katuyamba abana bitu tuza kugira ki ihangana to rescuing amwe turebe ngo rutaro it is a battle which cannot be won by a single person twena buri mwabe concerned nubwo rashanga umushazi aharuguto o chikuzo mutwe ahora abo imwe binamara kabakwenda kwesimba nabesimbiri amaraka ganyu mugatugambere rero parlamento kuko muri n'umushabire increment z'abashomesa na neco naco mugire ki. Okay, thank you very much. We bari umugando gwateka hihanga abana mbatwaro maramizo ababaramizo abagakurura babashomese de no mwana kurara ngo bwarahanga otherwise no maramizo tumugire yo nkabazire nabana babura babatwarayo hate nshonga zibire zatuce zamani tumushabire babarenyo ejo nishara cegere kwije muntu yayo direho nuko twahendera cyakashonshereke kitu abazire mucendeza habwa bibwa abana mbe strict nkakare umwana amanyengo wakore kintu nobo mwise no muhanuka abana bagaruke omboteka. We thank you very much for being good listeners and kubasagumza muno turebane rwakasha toru kwija bitabwa atabo program eji katwakire bisinsino na wazane party otargaho.